abarukore byo kwerinda muri Lyantonde bakozereshwe kweto bayora abashuma runkuunku abarkwebemberwa mugiga kandi omushubuzo ranganwa orkumanywa nka James byabako wa byabako computer service Kocho Road Lyantonde. We managed to arrest three suspects in the names of Byabako James, Saint Zajime, alias Borola, then Tunsime Boniface. We have all the suspects in our cells. And we are working around the clock to ensure that all these suspects are taken to court. Umugiga byabako nagambwa kuba yine bagenzi be abakizire ku muretere minyago bwanyuma yo kuhenda amaju na n'amaduka gabandi umuri Lyantonde na nebiceka ebgaherire. Reference number 1, that is 39 stroke 01 09 2023. That was set from cameras by Namuliru Oroya. Then the second one is the 50 27 09 2023. The complainant is Agaba Mate. Bamwe mu bintu ebarukwiba harimo amasomo computer emzindaro za kamera za hangoto ezo maka n'amaduka za sora n'ebisaniya TVs hamwe na n'ibindi bintu byinji. Bakamibo mu kwakana bakayitere dirisa bayatekera kuri barabyamo umukono bashanga mu kufure y'umuntu bahiza batere dirisa babijyasa bahenda bagara batahamu bayihamo ibintu by'umuntu by'amashanyarazi byono nyine kinyine yera. Bamwe mu bakwatsirwe na byabako barumujime Senteza, Alex Gorora na Godfrey Tumusime kandi abandi baciriyo no bahigwa obwa hati bamwe mu bantu abanyagirwaho ebyabo bariyo nibije ha police kureta obujuruzi. Amakuru agagasha kwa Sandike William.